radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu tuyakomereze ku bibazo by'Uburusiya na Ukraine. Iyi ntambara y'Uburusiya yagabwe kuri Uburusiya bwagabye kuri Ukraine ikimara kuba. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye n'umushakashatsi muri politiki mpuzamahanga mwarimu Omar Kalfan amubaza igisobanuro cy'imvugo ya Perezida Putin wemeza ko ingabo ze zinjiye mu gihugu cya Ukraine zijyanywe no kuvanayo ibirwanisho. Perezida Biden kuba avuga ati Uburusiya buzabazwa ibibera nangwa se ingaruka zirimo kubera muri Ukraine, no kuvuga ngo ni nkaho arimo kubwira Putin ati intambara ushoje. Urabona nk'ubu Minisiteri y'Ingabo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kugaragaza yuko iriya ntambara koko ni nk'ubu yatangiye, ariko nikomeza izagwamo hafi abasivili 50,000 nangwa se hagakomereka n'abandi benshi. Urumva rero ibyo nibyo Biden avuga ati kuba ingaruka z'intambara Uburusiya butangije muri Ukraine buzabazwa nyine Uburusiya. Iryo ni ijambo nyine rya politike rivuga riti nyamuneka, ni nkaho yamubwiye ati nyamuneka ibibazo ugiye guteza wabyihoreye. Ariko ikigaragara rero nuko Putin biragaragara ko yamaze kwiyemeza ngira ngo n'ijambo rye yavuzemo ibintu byinshi. Anavuga ko igihugu cyose cyakwitambika cyazahura n'ingorane zitigeze ziboneka mu mateka y'isi. Aho ni nkaho yavuze ati rwose n'intambara ya gatatu gena abanyiteguye, kuko urumva yavuze ati igihugu cyakwitambika nangwa se amahanga yakwitambika mu byo ngiye gukora muri Ukraine, yabona ikibazo yayigiraho ikibazo, icyo gihugu cyagira ikibazo kitigeze kigaragara mu mateka y'isi. Aho rero urumva nyine icyo ashaka kuvuga nk'umuntu nk'igihugu kibitse intwaro kirimbuzi umubare munini ku isi. Ibyo byose Putin arabibona, ariko ngira ngo ikigaragara ni uko intambara yari yemeje kandi yayitangije. Ngira ngo hano hari umusirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe ukunze kuvuga ati ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigiye kurebera ibyo Putin akora. Kurebera rero ni ukuvuga ngo hazabikora kuko ibihano bazafata byo bizagira ibibazo ku bukungu bw'Uburusiya, ariko ibyo Putin ashaka kugeraho azaba yabigezeho. Uwo ni mwarimu Omar Kalfan yaganiriye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana. Nk'uko rero twari tubabwiye mu kanya, ingabo z'Uburusiya zatangije ibitero kuri Ukraine kuva mu rukerera rwo kuri wa kane. Perezida Vladimir Putin yihaniza ibindi bihugu kudahirahira ngo byinjire muri iyo ntambara. Abanywanyi ba Ukraine bo mu burengerazuba bw'isi bamaganye ibyo bitero, banasezeranya icyo gihugu ubufasha, ari nako bifatira Uburusiya ibihano bikomeye. Temistokle Mutijima atugeze ibindi kuri inkuru. Perezida Putin yifashishije televiziyo y'igihugu mu gutangaza icyo yise igikorwa cya gisirikare mu burasirazuba bwa Ukraine kigamije gusubiza ku bikangisho bya Ukraine. Yatangaje kandi ko abarwanyije icyo gikorwa bazahura n'ingaruka batari bwabone mu buzima bwabo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingabo z'Uburusiya zarashe ku bikorwa remezo bya gisirikare by'igihugu cye no ku barinzi b'imipaka. Yavuze ko leta ishyizeho amategeko yo mu gihe cy'intambara mu gihugu hose, ari nako akangurira abaturage gutuza no kuguma mu ngo. Yagize ati ntimukangarane, turakomeye kandi twiteguye buri kimwe, tuzatsinda buri umwe wese kuko turi Ukraine. Nyuma yaho kandi Perezida Zelensky yatangaje ko Ukraine icanye umubano n'Uburusiya kandi leta igiye guha intwaro buri wese witeguye kurwanirira igihugu cye. Igisirikare cya Ukraine gitangaza ko Uburusiya bwatangiye kukirasaho amabombe mu burasirazuba bw'igihugu mu rukerera rw'uyu wa kane, ari nako burasa za rokete ku bibuga by'indege mu mijyi myinshi ya Ukraine. Umwe mu bahafi ba Perezida Zelensky yabwiye abanyamakuru ko abagera kuri 40 bamaze guhitanwa n'ibyo bitero. Mu murwa mukuru Kiev rwagati mu gace k'ubucuruzi nta muntu waharangwaga, mu gihe mu turere two guturamo imirongo yari miremire ku mabanki no ku maguriro y'ibiribwa. Imihanda migari isohoka mu murwa mukuru nayo yari yuzuye imodoka zerekeza mu burengerazuba. Imirongo miremire y'abantu kandi yagaragaye ku byuma bibikurizwaho amafaranga, ku maguriro manini no kuri sitasiyo z'ibikomoka kuri peteroli mu mujyi wa Silovyansk uri mu burasirazuba bwa Ukraine, mu gihe abantu bageragezaga guhunika ibyo kwifashisha mu gihe ibitero bya bombe byakomeza.
hagati ya saa 11 na saa 12 za mu gitondo urusaku rw'ibisasu muri ako karere rwashoboraga kumvikana kugera mu miji iri mu birometero 50 uvuye ku mupaka wa Ukraine n'Uburusiya no mu turere tw'abiyonkoye ku butegetsi bashyigikiwe n'Uburusiya kugerayo no mu miji iri kure yaho irimo na Kiev. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko abaturage ba Ukraine barimo kubabarira mu bitero bitari bikwiye kandi bidafite impamvu birimo kugabwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Perezida Biden yagize ati Perezida Putin yahisemo intambara ubwe yiteguye izateza akaga k'impfu no kubabaza ikiremwa muntu. Uburusiya bwonyine bwirengera impfu n'ibizangizwa n'ibi bitero kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanywanyi bayo hamwe n'abafatanyabikorwa bazasubiza mu buryo buhuriweho kandi bufatika. Isi zaryoza Uburusiya. Umukuru wa Amerika kandi yavuze ko iki kibazo yakiganiriye na Perezida Zelensky kuri telefone wamusabye guhamagarira abategetsi b'isi yose kwamagana bashimitse ubushotoranyi bwa Perezida Putin no kwifatanya n'abaturage ba Ukraine. Nyuma yo kuganira n'abategetsi b'ibihugu bihuriye mu muryango G7 mu gitondo cyo kuri wa kane, Perezida Biden yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanywanyi bayo bashyiriraho Uburusiya ibihano bikomeye. Abategetsi b'ibihugu bihuriye mu muryango w'ubumwe bw'Iburayi nabo barimo kuganira ku bindi bihano ku Burusiya mu biganiro bigomba kurangirana n'uyu wa kane. Bwana Joseph Borrell ukuriye ibijyanye n'ububanyi n'amahanga muri uyu muryango yavuze ko ibyo bihano bigomba kuba bikaze kurusha ibindi byose uwo muryango waba warigeze utanga. Amasaha y'ibitero byo muri iki gitondo kuri Ukraine, Bwana Borrell yayise amwe mu masaha y'icuraburindi kuruta yandi ku Burayi kuvaho intambara ya kabiri y'isi irangiriye. Abinyujije ku rukuta rwa Twitter, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson nawe yavuze ko yaganiriye na Perezida wa Ukraine Zelensky kubirimo kuba ndetse atangaza ko Perezida Putin yahisemo inzira yo kumena amaraso no gusenya. Uburusiya bwamaze amezi menshi buhakana ko butitegura gutera Ukraine mu gihe bwarundaga ingabo 150 n'ibikoresho bya gisirikare ku mipaka yabwo na Ukraine no ku mipaka ya Bielorusiya na Ukraine. Ubutegetsi bw'Uburusiya bwashinje ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi guca igikuba ubwo ibyo byabusabaga gukuraho izo ngabo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba abinyujije kuri Twitter yatangaje ko umuryango mpuzamahanga ugomba gusubizanya Uburusiya ibihano bikomeye ndetse ukoherereza Ukraine intwaro, ibikoresho bya gisirikare, ubufasha mu bijyanye n'amikoro ndetse n'ubutabazi. Hagati aho Peter Maurer umuyobozi mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ubutabazi Croix Rouge yahamagariye impande zose zirebwa n'iki kibazo kurinda no kurengera abaturage b'abasivile. Bwana Jens Stoltenberg umunyamabanga mukuru w'umuryango wo gutabarana wa OTAN we ibitero by'Uburusiya yabyise uguhonyora nkana amategeko mpuzamahanga. Kubwe icyo gihugu cyarenze ku miburo kitahwemye guhabwa no ku ngufu zashyizwe mu gukemura ibibazo mu nzira ya diplomasi maze gihitamo inzira y'ubushotoranyi ku gihugu cyigenga. Bwana Stoltenberg ati abanywanyi ba OTAN baraza guhura barebere hamwe ingaruka z'ibikorwa by'ubushotoranyi by'Uburusiya. Twifatanyije n'abaturage ba Ukraine muri ibi bihe bikomeye. OTAN izakora ibishoboka byose mu kurinda no kurengera abanywanyi bose. Biteganijwe ko abategetsi b'ibihugu bihuriye muri OTAN bahura kuri uyu wa gatanu kandi uwo muryango wo gutabarana wafunguye gahunda zose z'ubwirinzi ku bihugu binyamuryango byose byo mu karere. Igihugu cya Lithuania umwe mu banyamuryango ba OTAN cyatangaje ibihe bidasanzwe kuri uyu wa kane kandi cyohereza ingabo nyinshi ku mupaka gihana na Bielorusiya. Ijambo rya Perezida Putin ritangiza ibitero kuri Ukraine ryaje nyuma y'igihe gito umunyamabanga mukuru wa Loni Bwana Antonio Guterres mu nama idasanzwe y'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano ahamagariye Putin kwirinda guteza intambara. Bwana Guterres yari yagize ati Perezida Putin buzi ingabo zawe gutera Ukraine, amahoro amahirwe abamaze gupfa ni benshi bihagije. Akimara kumenya ko Uburusiya bwatangije intambara kuri Ukraine, umunyamabanga mukuru wa Loni yahamagariye noneho Perezida Putin gusubiza ingabo ze mu Burusiya akareka gutangiza intambara izaba mbi kurusha izabaye muri iki kinyejana cyose. Tenistoke Mutijima urakoze. Mu Rwanda kuri wa kane umukinnyi w'Umufaransa Alexandre Geniez niwe wegukanye agace ka Muhanga Musanze mu isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda. Ibindi tubibaze mu nyamakuru wacu w'imikino Jean Claude Munyandinda.
Kuri uyu wa kane hari hatahiwe agace ka gatanu k'iri siganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu. Ni agace ka Muhanga Musanze kareshyaga ari ibirometero 124 na metero 700. Kuri gahunda yari isanzweho abakinnyi bagombaga kunyura mu Ngororero berekeza ku Kabaya bagatungukira ku Mukamira, ariko byabaye ngombwa ko inzira zihindura ibyerekezo kubera ko agace k'uburengerazuba muri iyi minsi kibasiwe n'imvura y'urushyana ituma imihanda itaba nyabagendwa. Abasiganwa bavuye Muhanga bajya Musanze banyuze ku giti cy'inyoni. Abakinnyi b'amakipe yose uko ari 18 bari bafite inyota yo kwigaragaza, by'umwihariko abasore b'Abanyarwanda batangiranye morali yo ku rwego rwo hejuru, cyane cyane ko bagombaga gusoreza mu bwatsi bwabo, ni ukuvuga i Musanze aho basanzwe bakambika iyo barimo kwitegura Tour du Rwanda. Byatangiye guca amarenga ko agace k'uyu munsi kari bwerekeze mu bakinnyi b'Abafaransa, ubwo Alexandre Geniez ukinira Direct Energie na Pierre Roland wa B&B Hotels batereraga umusozi wa Buranga beretse abandi gihandure, ku buryo bari bamaze gushyiramo ikinyuranyo cy'iminota 2 n'amasegonda 48 hagati yabo n'abari babakurikiye, barimo umunyarwanda witwa Uwiduhaye ukinira ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu. Abo Bafaransa bakomeje umurego bazamuka kuri Mukungwa bakiri imbiri. Ku murongo usoza Alexandre Geniez yerekanye ko ari indahangarwa mu kuvuguta bimwe bita sprint, yegukana etape ya Muhanga Musanze akoresheje amasaha 3 iminota 12 n'amasegonda 18. Uwamukurikiye ariwe Pierre Roland yahageze nyuma y'amasegonda 3. Umwanya wa gatatu watwaye n'umunyarwanda Eric Manizabayo bakunze kwita Karadiyo ukinira ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu, warushijwe n'uwa mbere amasegonda 19. Alexandre Geniez wegukanye intera ya gatanu ni nawe wari warabaye wa mbere mu gace k'umusogongero cyangwa prologue ku cyumweru. Ku giteranyo rusange classement general, wambaye umupira w'umuhondo n'umunya Espagne Angel Ruiz Madrazo mu ikipe ya Burgos BH yo muri Espagne, ukurikiwe n'umunya Eritrea Nathanael Tesfazion ukinira Androni Giocatori yo mu Butaliyani. Bombi bakaba bamaze gukoresha ibihe bingana. Umunyarwanda uri hafi ni Eric Muhoza wa timu Rwanda uza ku mwanya wa 8 arushwa n'uwa mbere umunota 1 n'amasegonda 36. Bamwe mu bantu basesengura umukino w'amagare barasanga bizagorana ko hari umukinnyi w'umunyarwanda wakwegukana nibura agace kamwe k'iri siganwa ry'uyu mwaka. Uyu ni Jean Sauveur Ntiyamira, umuhuzabikorwa w'abakemurampaka muri Tour du Rwanda. Biragoye ku bwanjye mbona turagenda twegereza etape zizajya zirangira mu misozi, aho barangira mu misozi burya niho bagoye cyane, buri umuntu ashaka kugukanda nko mu kilometero 1 cyangwa 2. Tubye nka Norvège mushaka kuba muri kuri Ruriba umuntu akagutanga hejuru iminota 3. Bishatse kuvuga yuko naho biragoranye, ariko kuko umunyarwanda nkurikije zino etape zirangiye ntabwo peloto yemera ko bayisiga umwanya munini. Bishatse kuvuga rero biragoye ko umunyarwanda yatwara etape muri Tour du Rwanda 2022. Kuri wa gatanu harakinwa intera ya Musanze Kigali ireshya n'ibirometero 152.